Laskar Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Ki pulit jangka Kiang Patrolling Post East Jante Hills District ki balayo cingtep ke bapanya na ki tenat sentiat ha kami juga khat sau trek ulisa arja usan ki la pelong ya kacing pen apshirep ha ka bakila kurup ya Drok ubakhya nreu program bala thap apok ki santuli ki sendok phep sabon ki pulit kila kem ya we breu bratip kerteng kumu Abdul Rob Laskar bala jukhat sen kumu munna ubala arpu arsnaim karta nakasnong Kabuganj, Silchar, Assam, Kabaudang Wan da Kali Hyundai venue na Silchar Shah East Jingkhaïi Hills. Da kajing lang bat ka kunhun anti narcotics task force ki pulit kilayo kem sayo we uba suba Donkti uba latip kerteng kum Asif Wahlang uba sa ha hari sabha Laban Shillong. Na lor udroks ki pulit kilayo kurup no ru ya ka Kali Hyundai venue kabadan yo registration number AS01EJ Prakhandai Nyo. Hakabaide bagani ka jingja ki pulit kila register case halum shnong police station hapo ki kendon jong ka NDPS Act. Bat ka jing docket menta karang ya chakman.